Gamzigradska banja se nalazi u meandarskoj dolini reke Crni Timok na magistralnom putu Zaječar-Beograd, udaljena 11 km od Zaječara. Spada u najstarije balneološke centre u Srbiji. Prvi pisani podaci o Gamzigradskoj banji potiču iz 1835. godine. Istražujući rudno bogatstvo Srbije, baron Sigmund August Herder ukazao je na lekovite izvore kod sela Gamzigrada. Slične beleške postoje i iz 1863. godine od grupe profesora liceja koji su putovali po istočnoj Srbiji. Prva terapijska kupanja datiraju iz 1890. godine. Detaljnije hemijske analize vode izvršio je profesor Sima Lozanić, koji je banju svrstao u indiferentne hiperterme sa zemno-alkalnom vodom. Nešto kasnije, 1925. godine, izvršena je prva solidnija kaptaža izvora na mestima današnjih basena 2 i 3. Uz izvore i bazene počeli su se graditi objekti za boravak posetilaca. Planski razvoj banje počeo je 1954. godine kada je doneta odluka o uređenju i zaštiti banje. Godine 1962. izgrađen je hotel Castrum sa depadansom. Preko Crnog Timoka u centru banje izgrađen je most, uređen je park, a obnovljena su i kupatila. Najznačajnije hidrografske vrednosti banje su bili i ostali izvori termomineralne vode koji se nalaze na nadmorskoj visini od 153 metra. Izdašnost izvora je 5 litara u sekundi, a temperatura vode iznosi 17, 32, 39 i 41 stepeni Celzijusa. Značajan događaj u razvoju Gamzigradske banje i definisanje njenih funkcija bio je i osnivanje Zavoda za rehabilitaciju. Zavod je osnovan 1976. i jedinstven je u Srbiji. Zavod je u početku radio opštu rehabilitaciju, a kasnije se specijalizovao za oboljenja perifernih krvnih sudova, odnosno oboljenja vena i arterija. Lečenje u zavodu obavlja se u zatvorenim bazenima za decu i odrasle koji su ukrašeni impresivnim zidnim mozaicima. Ovde se radi hidro, kinezi i podvodna masaža, a termalna voda se koristi i galvanskim kadama gde se voda primenjuje u kombinaciji sa galvanskom strujom. Zatim u kadama za podvodnu masažu, četvoroćelijskim kupkama za teže kardiovaskularne bolesti, kao i kupkama za ginekološko orošavanje. Zavod ima uslove za prvu fazu kondicionih priprema sportista, što predstavlja budućnost ove ustanove. Ova banja u sezoni pruža zdravstvene usluge za 300 do 500 ljudi. Banjski hotel Castrum raspolaže sa 70 ležajeva u komfortnim dvokrevetnim sobama i 4 apartmana. Hotel pruža izvanredne uslove za pripreme sportskih ekipa kojima su na raspolaganju fudbalski, travnati tereni, 2 terena za male sportove i isto toliko teniskih terena. U banji se nalazi i odmaralište EPS-a koje ima dugu tradiciju. Godine 1909. poznati intelektualac ovog kraja, švajcarski student Toma Milošević, izgradio je hidrocentralu. Hidrocentrala Gamzigrad, koja još radi, ima status mini elektrane muzeja i neprekidno je u pogonu. Zaječarci su u vek elektrike zakoračili 16 godina posle Beograđana, odnosno 18 godina posle Njujorka.